El Evangelio es el poder Evangelio yagaran pale paras ni duwe. y la potestad An paras ni nuhne yagat sakke. de Dios para salvar. An papang ko sakke prima yaknat nini. Evangelio, Evangelio yaka. esta palabra significa Kayul ni yaka. buenas noticias. Rampal ni yula subisamke. Evangelio Evangelio yaka. son buenas noticias Ramas yul bisamke. sobre el reino de Dios. Rampal ni ke king asangka yaka. Buenas noticias An yulas bisam duwaina. sobre Dios Padre. An papang walanis ko. Buenas noticias Yulas bisamke. sobre el Hijo de Dios, An viting walanis yakat. el cual se llama An way sayang ni yaka. Jesucristo. Jesus Christ ke. Y también An ram ke. buenas noticias An yul bisamaina. sobre nueva vida An mayang pasko di bisamasaina. para cada persona. An muhiba ni pasko. Estas buenas noticias Kayul ni bisamaka. son para toda la gente. Muhibal na luh ko dini na ke. El Evangelio Evangelio yaka. es bueno para los españoles, An rampal ni ke ispal bal na luh ko dini na. tanto para los mayagnas Sem sat mayang na bal na luh ko dini na ke. como para los misquitos. Wayah bal na luh ko dini na ke. Estas buenas noticias Rampal ni yulas bisam duway na ke. dicen Yulwe. que Dios creó a toda la gente. An yulwe yaka rampal ni ke. Papang yaka muhiluh ko yam na ke. Estas buenas noticias Kayul ni bisamaka. dicen que Dios An papang yaklulwe. amó, An may kulwe. ama An may kulwe. y siempre amará a toda la gente. An ban kairaban may kul nakaran. El hombre Aliyaka. es creado para tener amistad, Aliyaka rampal ni kwiting ko pagkalawi diram din ka nutak nat nini. relación An witing karakas lahat nini. e intimidad con Dios. An ram karagyam nat nini witing karak. Papang karak. Dios Papang. creó An di bal na luhyak yam na. todo An di luh ka. y todo era perfecto. An diram din ka barang ni yam na. Dios Papang. creó Witing yam na. a las primeras personas, An tato na ko puya kamuhyam na. Adán y Eva, Adang eba karak. y les puso en un bonito jardín Yakat daw panas ya kaminik ya kayam ni danarang yakat. que era perfecto. An rampal ni barang nirang. La naturaleza en el jardín An ban kay raban ya kadini saraya. era virgen An rampal las días wisam sakrang. y todavía más bonita que vos aguas. An diram din ya kamawas ki kodibang ya karakat ya kaisyam nirang. En el jardín An ya kapulo ni pasyakat. habían plantas, Ayakat ya kadilo bangrang. animales, Diwel bangrang. ríos, Was sakrang. y dijo Dios An papang yul narang. a Adán y a Eva Adang eba yaka. que podían comer An yakat ya kaswida kanat ni nirang. las frutas An minik ya kasnakat. de todos los árboles, Di ya pasko bang ya uli ya kasnakat. menos Kawan yakaw pag yaka pas yakaw pag yaka aslah sakrang. la fruta del árbol del bien y del mal. An yakat yaka panani ba sakrang yakaw pag yaka siya kayam nirang as yaka dut nirang. Comer de este único árbol Aslah kas ni nirang. estaba prohibido Yaka as yaka kas na yaka dut ni pal nirang. por Dios. An papang ko pag yaka pat may korang. Dios Papang. le dijo Papang kalyol narang. que si comían del árbol prohibido An yaka panani pasko sa yaka kaswarangkat dut ni pal nikat narang. iban a morir. An daraw warangkat narang. Pero vino el diablo Kawan na setan yakat yaka kay narang. en el cuerpo de una serpiente Yakat yaka bil kalawi kay narang. y dijo a Eva y Adán Yakat daw keba adang ko diyol narang. que podían comer del árbol prohibido. Yakat yaka panani mini kasi yaklay na sageka kas nahat narang yaka kas narang. El diablo les engañó Setan yaklawalas kalyol na. cuando dijo Kan kalyol na temne. que no iba a pasar nada malo, Diyas bigmabayak wa sa karangat narang. que no iban a morir. Andaw tasawa na makat narang. Entonces Adán y Eva Yakat daw kadang eba yaka. no obedecieron a Dios An papang yul na yaka lahi biduduwa sarang. y comieron del árbol prohibido. An las manikat panani mini kaya kas narang. Y enseguida An las yakat. vino la muerte, Yakat daw na duway narang. la tristeza, Sari yaka kay narang. la vergüenza, An asal niya ka. los pleitos, Ang kalus na lane. la violencia Di dudot niya ka. y todo lo malo Ang di dudot ni banaluya ka. al mundo. Sawakat kay na yaka. Desde entonces, Yakaw pak yaka. las primeras personas, Adán y Eva, Yakaw pak tato na ko pakadang eba ng yaka.
obedecieron al diablo y pecaron. Yakat da setan yaka yul ni dakawe panis ko bubuk narang. A partir de este momento, Kawar ni ka pagyaka. toda la gente Muhibal na luhi yaka. nace con una semilla del pecado dentro de sí. Yaka pagyaka minikas buk na sakya ko pag muhibal na luhi yaka panis dudu narang. Por cuanto todos pecaron, An muhibal na luhi yaka panis yem na temne. están fuera An nay ko bangke. de la gloria de Dios. An even prana yaka pagyaka nay ko bangke papang karak. Pero Dios Papang yaka. desea que todos volvamos a su presencia. An papang yaka yulo eviting yehnit pagulo yaka kiunat nine. El castigo del pecado An panis dini yaka. es la muerte. Daw na duwaywe. Para librarnos del pecado y de la muerte, Mayang yaka daw na ko pag prima yak nat nini yaka. Dios Papang. castigó a su propio Hijo, An mayang mayol kiwiting wala ni saslah yakat yaka karumya narang. Jesucristo, Jesus Christ. en la cruz. An dos prihnikaw. Jesucristo Jesus Christ. nació en la tierra. An sawa katusat narang. Él nació An tusat narang. del Espíritu Santo An pirit ko tusat narang. y no lleva esta semilla del pecado. Kasimini adudut niya kawiting duwi wasarang. Él fue santo Witing alas clean rang. y nunca pecó. An temas ko bigpanis ko bukwasarang. Y esta es la buena noticia, Kakiyulas wisamay na yaka. que Jesucristo Jesus Christ yaka. se puso en el lugar de nuestra culpa. Rampal limayang mapanis ke kalawi turok narang. El santo An clean ke. e inocente An dias nuwa wasarang. llevó nuestro castigo, Kung nawiting yak lawi mapanis ke lawi turok na. pagó el precio de nuestro pecado An mayang mapanis ke lawi lana. con su santa sangre Witing ani clean kira yak lawlana. y murió por nosotros. An mayang mayol ke dauna. Y si creemos en esto, An way sa muhine kawiting ko kultaman kat. que Jesús Jesus Christ. ya pagó An patlawlana. por nuestros pecados, An mayang mapanis ke patlawna. pues ya no estamos culpables Warale may panis kira wasamengke. delante de Dios. An witing muhunit ko papang. La buena noticia An yulas wisam yaka. es Yaka. que Jesucristo Jesus Christ ko waragsak. resucitó An daw na ko pagyaklaw na. y vive. Warale ban kay raban ke. Evangelio para recibir al Señor Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesus Christ wali kita siyam niyaka. Jesucristo es la única verdad. An Jesus Christ wali ke diram di niyaka. Jesucristo es la única vida. An Jesus Christ wali ke prima yana yaka. Solo hay un camino de vida que es buen camino. An diram ta siyam ni mayana ka witing ko wali ke. Solo hay un camino que te lleva hasta Dios. An ta siyam ni maniking kana ka Jesus Christ kat mayoinat ni niyaka. Solo hay un camino que te lleva a la vida eterna. An ta siyam ni mayana ka prima yaknat ni niyolne. Este único camino es Jesucristo. An ta siyam ni mayana ka Jesus Christ wali ka ke. Solo hay una verdad en el mundo. An diram di ni mayana ka sawa kataka. Esta única verdad es Jesucristo. An diram di ni mayana ka Jesus Christ ko wali ke. Solo hay una vida única y eterna. An diram di ni aslah mayana ka prima yakne ka witing yakat ke. Esta única vida es Jesucristo. An diram di ni mayana ka Jesus Christ yakat ke. Todos los otros caminos en la vida An dibal na luhya ka tabal na luhya ka tiyaka. te llevan al pecado y te alejan de Dios. An tabal na luhya ka tiyaka mawiwe an panis di ni bal na luhya ka tiyaka tadot ni ko mawiwe. Todas las otras creencias, An dibal na luhsins makukulta man yaka. historias, An yulbal na yaka. palabras An yul ni bal na yaka. que no son de Jesús, An yul ni bal na yaka Jesus Christ ko pagawasake. son mentiras. Alas yul na din eh. Fuera de Jesús Jesus Christ ko pagawasakat no hay vida, trilani diskake. no hay camino, An ta diskake. ni la verdad, An diram di nawasake. ni la vida en otro nombre. An witing ko pagayang nuk diskake. En nombre de Papa Agmini no hay nada, ni el camino, ni la verdad, ni la vida. An papang miniya kayang ni sawa kat diskake kat diram di ni awasaya kawak di prilani mayaw sa di niya kawak. El nombre de Papa Agmini es una mentira. An papang miniya yang niya kat diram di nawasaya alas yul naske. La Biblia es la palabra de Dios. An papang yul niya kat diram yul niya kake. Y esta palabra dice que solo en el nombre de Jesucristo hay ayuda. Anaka yul niya ka yulwe papang yul Jesus Christ yul niya ka diram di niya ka witing ko sakke. Solo en el nombre de Jesucristo hay vida. An Jesus Christ ayang ni kuwali ke diram di niya ka sakke. Solo en el nombre de Jesucristo hay sanación. An Jesus Christ ayang ni kuwali ke prila niya ka sakke.
Solo en el nombre de Jesucristo hay libertad de los demonios y de la hechicería. An diram dini ka Jesus Christ ayang ni ko walik ke pit dudut ni bal ka kang yaknap nini. En nombre de los santos como Santo Martín, Santo Pedro, ni en nombre de María, no está ni la vida, ni la verdad, ni ayuda. An diram dini awasa ke mayang ka santo ban la ko limba ba mami kit yulwe ayang ni ko duwi yusmon nat nini ka diram dini awasa ke. Es una mentira creer en el nombre de María o de los santos o creer en nombre de los demonios. An diram dini awasa ke yakat ya kalimba ba mami kit yulwe kulnat nini ka. Solo en el nombre de Jesucristo hay salvación, sanidad, libertad, felicidad, paz, alegría, perdón y vida eterna. An Jesus Christ ayang ni ko walik ke prila ni ka dunat nini lilya yaka an ban kaira banat nini yaka. Existe un gran pecado, el más grande pecado. An di balaluhya ko pag yaka dis di no durut niyam na mayang yaka di dudut ni bala ko limba bah de mami kit yul na mayang yaka. Y este también era el primer pecado de las primeras personas, Adán y Eva. An yaka bal na yaka duwi kay kalah na yaka adang eva ko pagkay na yaka. De este gran pecado vienen todos los otros pecados. An yaka panis ni ko pag yaka panisis nunuh ni kay kalah na. Y este pecado es no creer en Dios. Anaka panis ni isnuh ni yaka Jesus Christ ko kulda sa yaka. Está escrito en la Biblia que Jesucristo dijo, el pecado es que no creen en mí. Anis di nunuh ni yaka di dudut ni bal na yaka Jesus Christ ko kulda sa di ni yaka. No creer en Jesucristo, este es el gran pecado. Way sa muhin ni kulwa sa yaka panis nuh naske. De este gran pecado vienen todos los otros pecados. Aka panis ni bal na ko pag diluh yaka kay kalah na. Jesucristo es la palabra. An Jesus Christ yul ni pal ni ke. Y Dios dijo a las primeras personas, An patang yaklaw yul na mo hibal na ko. de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. An panabal na minik bal na luhya ka diyam nirang ite. Dios dijo que podían comer fruto de todos los árboles. Kung na patang yaklaw yako pak yul narang panabal na luhya ko pa yaka aslah yaka minik kas ni nega dutnat nirang. Solo había un fruto que no podían comer. An yaka minik bal na yaka rampal na yaka pananas minik yaka dutni pal ni at narang. El fruto del árbol del conocimiento. An yaka panani yako pa yaka sinsla ni bal na sakrang. Y Adán y Eva no creyeron en la palabra que dijo Dios. Adang eba yaka witing pa ko kulwa sa pal nirang. No le confiaron a él. Witing ko kulwa sarang. No obedecieron a Dios. An yul ni bal na lahi biduwa sarang. Comieron el fruto del árbol del conocimiento. An kakas na yaka panani minik yaka. Jesucristo es la palabra de Dios que se hizo cuerpo. An Jesus Christ yaka yul ni bal na yaka dirang pal ni yul nirang witing ko pak mayam narang. Si tú no crees en la palabra de Dios, significa que tampoco crees en su Hijo Jesucristo. An yaka yul ni ka man kulta saman ka rampal ni ka witing ko dik kulta saman ke. Y Jesucristo dice, el pecado es que no creen en mí. An Jesus Christ yulwe witing ko kulta saman yaka. Amigo, si no crees en Jesucristo, si no andas en el camino que es el Jesucristo, esto es el pecado más grande de tu vida. Kaltal yang witing yul ni ka kulta saman ka rampal ni ke yulwe witing ko kulta saman kita Jesus Christ ko. Y eres culpable de este gran pecado delante de Dios. Jesus Christ ko kulta saman ka panis nuhnas kita yulwe. Y la paga de este pecado es la muerte. An witing ko kulta saman ka daw na yaka duay wete. Toda la gente siempre ha estado dando sus ofrendas a sus dioses. Muhibal na luh yaka witing na sacrifice mo abang kipapang ni na uka yang ne ko duwe. La gente sacrifica en el fuego su comida, el maíz, arroz, yuca, hierbas, frutos, pescados, huesos, carnes y animales. An muy mahni bang ke witing na papang ni na ayang ni ko duwe, rice kaw, malay kaw, anamak kaw, an di wakal bal na ko, waspadi ni kaw, an diwal bal na lu sayang ni ko duwe, wawa bang ke. Hay pueblos donde sacrifican a sus dioses los niños vivos o personas vivas. An tawanas babang ke muhmine ayang ni ko duwe bek wawawe. Les matan para que la sangre del sacrificio reconcilie la ira de su Dios. An muhmine ani ya kaduda bek witing ni kat sacrificar wabang ke. Para que su Dios les perdone los pecados y lo malo que han hecho. An witing na ka papang ni na ayang ni ko duwe ayang we witing na ka prila ni dunasat ni yulne.
Nuestro Dios Jehová en el pasado también quería sacrificios para perdonar pecados a las personas. Mapapang ke Jehovah yang niko yuluwe, witinya ka, rampal nirang ite sacrifice witing yam nakale dirang de nirang. Dios en el pasado quería un chivo pequeño inocente sacrificado en el fuego. Andi bala bayaka tato na dini bal narang yaka, witing yam narang, an chip bal na mini na bal na yaka, lahida witing yam narang, sacrificio askapat yam narang, witing kuhko anarang. Esto era el sacrificio para que Dios perdonara los pecados de las personas. Aka witing yam narang muy bal na ulpanis nire kadawak disnap ni yulne. El chivo pequeño inocente, libre de cualquier pecado, murió. An yeka chip binas minias rang, an dias clean de nirang. Para que ya no tuviera que morir la persona que pecó. An yeka bal na yaka sin nilane duwi yam narang muy bal na yaka wanay daw na at ninawas sa yulne. Pero la gente tenía que volver a sacrificar los animales una y otra y otra y otra vez. Kona muy bal na yaka lahwi yam na yaka dine yaka wanay duwi yaka duwi waw na at niniyulne. Porque el sacrificio no funcionaba para siempre. An yaka sak na repais yaka dias ko bekwiting kalahi wasadanarang. Y Dios dijo que los chivos no eran el sacrificio perfecto. An papang yaklawi yul narang yaka chip bal na ani na yaka dirang dine awasarang. La sangre de los chivos no podía borrar perfectamente los pecados de las personas para siempre. An chipa ni yaka dirang pal ni awasarang muy panis ni yaka dawak disna at ni yaka. Dios mandó a la tierra a su único Hijo Jesucristo. An papang yaklawi sa wakat sihinarang dirang dine yaka Jesus Christ ko waliksak. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesus Christ yaka walanits papang ki. Jesucristo es el perfecto Dios. Jesus Christ yaka dawan ki an barang ni ki. Jesucristo es el perfecto hombre. Jesus Christ ki barang ni ki Allah sala. Jesucristo vino del cielo a la tierra y se hizo hombre. Jesus Christ yaka sa wakat kay narang an witin kapak mayam narang. Dios Padre puso sobre Jesús todos nuestros pecados. An papang yaka yaklawi turuk narang witin salah ni kau an Jesus Christ yaka mapanis ki yulne. Los tuyos también. An yang yul ki an man yulma. Jesucristo fue castigado por nuestros pecados. An Jesus Christ yaka mapanis ki balalu yaka lawi turuk narang. Nuestros pecados le llevaron hasta la muerte. An mayang mapanis ki yul nakadaw nakadoohoy na. Jesucristo es para siempre el único y el perfecto sacrificio por los pecados de todas las personas. An Jesus Christ yaka mayang mapanis ki yul lawi turuk uina yaka diram dini palnirang. Su sangre inocente borró todos los pecados de todas las personas para siempre. Witing ani yaka klinas rang kau na mayang mayol ke lawi turuk narang. Dios ya nunca más necesitará otro sacrificio. An papang yaka wanay tias ko bigdis ka karang ke yaka yul ni wanay sakripikar nat nini. Su Hijo es el sacrificio suficiente para todos nosotros y para siempre. Witing amang ni pal ni mayang mayol ke kaywit daw na. Jesucristo murió en la cruz, An Jesus Christ yaka dos prihniko daw na. fue sepultado. An laywit utum narang. Después de 3 días, Dios le resucitó de la muerte. An mabas tinipas yaka wanay hiyakraw narang Jesus Christ. Jesucristo vivo se ha ido al cielo. An Jesus Christ yaka daw wasake an bankil ke na mayakaw. Porque Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. An Jesus Christ yaka mayang mapanis ki yul ni amang nilawilana. Todos nuestros pecados ya son perdonados. An mayang mapanis ki bal na luhiya ka patprimayak na. Dios Jehová, el Creador de todo, te invita a su amor y a su presencia. An papang Jehovah yaka witing yaklawi mayulwasak ke an witing ko maywawe witing pasyakat yaka kanap nini. Él te ama. Witing may kulwe. Hay una puerta para entrar a Dios Padre. An witing ka pagpamukte ka apahanasak ke witing ko kiwikanap nini ka papang ka. Esta puerta se llama Jesucristo. Aka pane muktaya ka Jesus Christ ko sak. Tienes que creer en Jesucristo. Mankul na masak ki Jesus Christ ko. Deja que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Datang ka Jesus Christ yaka mankul na magukawang. Entrega tu vida a Jesucristo. An sol maayos ka Jesus Christ ko ata. Anda en el camino que es Jesucristo. An taal siyam niya ka datang kiwikawang Jesus Christ ko. Cree en la verdad, Diram di niya ka kulta. la cual es Jesucristo. An Jesus Christ yaka. Vive la vida que es Jesucristo. An witin ban kairaban ki Jesus Christ yaka.
Si tú rechazas a Jesucristo, te quedas en tus pecados. Manyaka Jesus Christ ko pagrumta data man tweeting ko pak dias diskake. Si rechazas a Jesucristo, no existe otra manera cómo borrar tus pecados. An Jesus Christ ko pag magrumta data mat ampo ko pagpanismaya ka diswarang ya. Al final, el pecado es la muerte y el infierno. An last di niya ka dirambal na ya ka didudut ni bal na ya ka daw na duwaywe an kuhko bigmawi na karang. Dios Jehová, creador de todo, Papang Jehovah di bal na luya kayakat. te invita a su amor, a su presencia. Ato ba na witing kumawa wi dala ni nilani ak witing kumahanat nini. Él te ama, Dala ni matalwe. Él te quiere. Makultayang. Vuelve a los brazos de Dios Padre. Wanay haybawa yang salah kipilwa. Entra por la puerta que es Jesucristo. An paki muhtauli kawa yang ke Jesus Christ. Toma tu decisión y entrégate ahora a Jesucristo en la siguiente oración. Anaka warne ko pakulta daka yang ko aybawa Jesus Christ kaw. An kulta daka aka warne ko pak paput mamatyulta. Si estás seguro en tu corazón, Mandiran din ni kasolma ko kulta sakmankat. si quieres entregar tu vida a Jesucristo, Manwant matkat solma ya ka Jesus Christ kana mawant mankat. si quieres que Jesucristo sea Señor y Rey de tu vida, Mankos manye karampal le solma ya kulta mankat. Kingbal. Tado na bal na luhya ka kingbal na luh king nene yakat. diga conmigo esta oración. Aka warne ko pak aput mamatyulta. Repite conmigo esta oración. Aka warne ko pak aput yulta mamatyulta. Jesús, mi vida desde ahora te pertenece a ti. Disa saka warne ko pak yang sol ke kaman karakke. Tú eres mi Señor. Manuali ke tado na manyeka. Perdóname ya que yo andaba por otros caminos. Paniski bal na yaka datang diswang awaras ko yaka tabal na ukkulik yang rang. Perdóname ya que yo adoraba a otros dioses, adoraba a los santos y adoraba a los demonios. An ilpiamon ya tabal nukkulik yang temne yaka an papanghuka yang ni ko dutik yus montayang rang. An setan bal na yang ni nakapag dutik yus montayang rang. Gracias que tú moriste por mis pecados. Tingke maiti yang yulke dos prihniko mai hinayaka. Gracias que mis pecados son perdonados. Tingke maiti yang paniski balagul datang disnayaka. Jesús, creo que tú resucitaste entre los muertos y que tú vives. Disas tingke maiti yang nayulki na daw na ko pakyaka priya nayak naman yaka. Ya no pertenezco al pecado, Wala lehatak panisko pag diskayangke. ni a la muerte ni al diablo. Andaw na ko pag ansetan ko pag diskayangke. Gracias Jesús porque me has dado tu espíritu. Disas Christ tingke maiti yang akawar ni ko pagaman pirit mayana man yaka. Guíame en tu camino. Akawar ni ko pagaman tama piyado tawata. Amén. Amen. Aleluya. Ya su nombre. Ya su nombre. Aleluya. Akabar ni ko papangayang Jesus Christ ayang ni kumayul tayang manayul tayang bang manaluh kau yakat. Ang Jesus Christ ayang ni kau ke witing ko dude akawar ni katyaka witing ko lil ni adudaya ka. Ang sauna kat kaywe alas lah witing ayang ni ko kaywe prima yak na yaka. Ang sauna kat ke kaywe witing yak lawe fuerza nuh ni kat mayawe waramani kat yaka witing isiningla ni kat maywal yak na yaka. Anaka warni kat yaka mayulwasak ki witing yaka mayang karaksak ke an lilias kalda kayang kali waramani muhimahani muhnit na kau umpang mayanga ka papang yak lawe witing kaputwa witing nay ko pakaywe witing maywal yak narang sinok witing yak lawe witing mayulwasak ke aka warni kat yaka yang yehmat na yakat sak yang ko na baysa muhapang yaka baysa yang ko yata lalawa sakiti yulwe ap yaka yang karakkaltal yang walay kapya kayang karakkaltal yang awas sakiti yulwe kun aka warni mani pirisagat mana yultay yaka papang haya disas Christ sayang ni yaka aka warni kat yaka yulwasak ke witing ngayang ni ko yaka duwe muhibal na luh yaka an witing yulwe witing sawa kat witing napos ni tolbal na sih na tem ni kat yaka witing yul ni yaka yaka rumwi tulurang semiya yam ni miniki yam ni yaka paban ni ko rumwi likat na an pais nunuh ni ko bek an tawan binina ko bek an tawan nunuh ni tawan binina ko rumwi likat na yaka semini abal na yam na yaka aka warni kat ke pa yaka disas Christ may yulwasak yaka witing Pedro ko yulbaw narang ampu yulbaw narang may waramani kat witing yul nila hidital daratem ni kat disas Christ yulwasak ke alyaka anyaliyaka ampu ko pakikasins nila ni yaka duwe pa yaka disas Christ muhni ko yaka prilani dunat ni yaka kuna aka warni kat yaka papang yaka disas Christ yaklawi may yulwasak yaka ampu kat yaka may yulwasak ya sins nila ni bal na yaka an sins ni bal na kul ni nila ni bal na yaka awaras ko kat yaka witing ko mawisip
siplay da sa mayiwe. Kung Jesus Christ akawar ni mayulwasak ke, witing ayang ni ko mayulwaya ka. Akawar ni ko tiya ka mayulwasak ke, ampu ko pakalya ka, anyelya ka, solniya ka, lada, be papang muhnital nat nene, aneben prana ya ka, sins nilani balnaya ka, aneben prana, pani subalnaya ka, aneben prana, king nilani nuhniya ka, Jesus Christ, dos prihni ko lalaw na witem ni katiya ka, ay sa yul narang, primeramente, pagkawiting yul narang, ampu ko pakalya ka, sins nilani ka, kiwi conocimiento duna at nakatiya ka, yakat waramani katiya ka, papang yakla, Jesus Christ, yulwasak ke, sins nilani balnaya ka, ampu ko pakduwe wat nat niniya ka. Kung nakawar ni katiya ka, Jesus Christ, may yulbawe, may Jesus Christ sayang ni kudu taman tem ni katiya ka, pirit dudut ni balnaya ka, bikyama duwe, witing, yakawar ni ko, paya ka, akdawi ka lakkiwe, and Jesus Christ sayang ni paktaman ko, paya ka, setan niya ka, yamaduwe, man yahmat kayo wasake, kung waramani katiya ka, ambot man Christian balnalus ko ya ka, Jesus Christ sayang ni Yusmunda sa dade, pirin ni ko malahwi Yusmunde, ambot waramani Jesus Christ sayang niya ka, dulay di duda sa dade, diuk babang ya ko hayang ni ko adi dudi wate, ampo katiya ka dudi wate, kat Jesus Christ may yulwe, akawar ni kiti, yang ayang ki koduta, yang dos ki prihne kalauta duta turuk na at nama, an muhyuk dis ka kiti sawakat kayo prila ni mana na namuhne ka, sino ki yang walik kiti yulwe, dok waramani katiya lak bital dalang tem ni katiya ka, alas lah kayo dos prihne ko kilna ya ka, muhne ka lak tatal matem ni katiya ka, waramani katiya ka witingan mayang ko mayul bawasak ke, dok Jesus Christ ayang ni kudu matem ni katiya ka, Jesus Christ yulwe, yang ayang ki koduta pilit durut ne betang tayak makite, yang ayang ki koduta muhdaw na ko paglestalaw makite, yang ayang ki ko pagdudata, muhibal na plain babang ya kaluh ya kaminik na paya ka, dia makite, an witing Jesus Christ ya klawi julwe, yang ayang ki ko dumakat, is dinunuh ni yang diam na yung dinibal na ya kaluh ko ya ka, man nabikis dinunuh ni kayam ta na makimayite, kunampot waramani ka Jesus Christ ayang ni ko dudiwat da sa dade, Jesus Christ dos prih ni kulalaw na ka, mayang ya ka daw kapatas kulde, an mayang ya ka, Jesus Christ dos prih ni kulalaw na ka, since nila ni walde tal da sa dade, awaras ko ya kat ya ka, dos prih ni kulaw iba pana mo hinegat le dudi wow da sa dade, di ba bang ya ka pirini ko balne ka latagladi wow de, kuna Jesus Christ akawar ni kat ya ka may wawasak ke, muhibane ko ahalan muhibalak, an walabis bala, an siraraw balako, Jesus Christ akawar ni wawasak ke, ampo ko pakya ka, aliya ka, kiwi sol ni wiri lanat nine, ampo ko pag sol ni wiri lawe, kiwi waska wikalahnat nine, ampo ko pag sol ni wiri lawe, witing work ni yamnat nine, ampo ko pag sol ni wiri lawe, di dudut ni bala pagkalahnat nine, ampo ko pag sol ni wiri lawe, warale de mundo balatas ni ke ko pag kalahnat nine, anaka war ni Jesus Christ man ko mawawasak ke, anay ko bek saka wasak man karak yeh pakpal ni sakke, to na witing yaklaw mayul wasak ke, yang lehay sa warbani ka man karak sakyang ite, ay sa warbani ka man nakaragay pasmang nako sakyang ite, kung naakawar ni katya ka bay saya pala salikman ite mayulwe, kung naakawar ni ke Jesus Christ mayulwa sakke, man ko ba yeh pagpaliwi kawig malay na sakyang, bang try tala wiri talawa ya talahatak, mande ko wiri talawa sa data, puksan ni katwalikis mamagpayagalata talaman, kung naakawar ni Jesus Christ yaklawi witing mayulwa sakke, yang manyulma ayuik sa ugakat yang aki utuh na yang manyulma ayuik kalwaraw na yang man na manaya ka ay wasengkat manaya ka yata la suiting manarang itiko na pabang Jesus Christ yulwasak ke ampo katya ka mayulwe akawar ni katya ka witing mayulwasak ke since malani banle ka lehtatala yang ko ay wasol malama temnikat an piritoli karabig dating man ko buk na karangite aning dinibal na karabig dating man ko dal na karangite aning dinibal na ka maduwi watwarang kite puksani paskaw aning dinibal na ka didudut ni pasko karang witing yaklawi tama ya ka dakwilawak laway yaw makite aning dinibal na ka witing yulwe yang pramas mayam tayong ite ahta kiyang aywayang katya ka ing ninibal na ka nagwihar makiti witing kara baki ayam nipal ni kite akawar ni katya ka Jesus Christ yul nibal na ka lehwital nat nine Jesus Christ yul niya ka yam nipal ni katan ka dumatem ni katya ka diram dine alwalanis mayul baw na palnike dokon akawar ni katya ka muhimah ni ko yaka masins kilane ka daw kapatas kulde mahimakul ni kilane ka waras ko yaka diram dine yaka lekulda sadade diram dina wasaya ko yaka ing ni kiyate daw diram dine yaka daw puksani kiyate kung nadiram dini dalwa sa kiyakat dawak le yakale puksani ki yulde kung akawarnik kapat ke imiki mahaki bal na akawarnik ke witing ing niniyaka duwi wat na at niniyaka akawarnik papang yulne Jesus Christ yulne mayulwa sa kaka balule ka lakta talmatem ni kat yak witing mayulwa sa ke ampu kata akawarnik at mayulwe witing yulne ko mayulwa sa ke akawarnik kat yaka di dudut ni bal na ko pagdata laho matem ni kat yaka witing ing nini bal na dawak kiyubuk warang tem ni kat an mandita la sa mandini bal na yaka witing yak
yaklawi naman ka warang kimaite. Akawarni kat yaka, Jesus Christ mayul bawasak ke, sinslani balegalak di taldarang temnikat. An witing big mayul bawasak ke, may wawasak ke, yang walakis manakat, yang walakis mana wal tigik nengkat. Waramani kat yaka, yang kuyatal yang maduta manakat. Sipkite, akawarni pabani ko yaka, angkat man ko muhidot ni matalalawarang, muhyam ni matalalawarang, aunque muhyam ni maresibirwa, muhidot ni matalalawarang karangbek, kung yang ayang kikoduta, yamaduna hite, aunque layan bal na Pasko karang, witing yaklawi yulwe, Jesus Christ may yulwe, yang prila ni Paskumana data sa ingkite, sinoki warting ni Paskumana data ingat na, kung nakawar ni katyaka, Jesus Christ may yulba wasak ke, rampal ni kite, yang yulmana yulbaw tayo nga ka, diram din ya kamana yul tayang, diram din na wasak katyaka, yang di apay ako balatalasing, kat yang man na kumana yulta si witing rangite, kung nakawar ni katyaka, diram din ni bahang, witing yaklawi may yulba wasak ke, no, Jesus Christ may yulwe, witing walanis man kat, krus ne kalau taturuk naman kat, Allah wahite, yalla wahite, wahma man bek wahma wa kumuhi barak man kat bek al dadas kalda kahite, kat Jesus Christ aka warni yulwasak kale, may yulwasak kale, witing walanis bal nakaw, witing ako ne primayak ni yul ni mayulwe, sauni aka takat tihinike, sauna kat likman temnikat mamakwas yak taman, sauna kat likman temnikat muhluhya ka sani ribal na yak, muhluhya ka tihini ni bal na yaka, muhluhya ka kibal na panabal na yaka, witing ka talawa sa muhini bal na kalimaru mo abangke, an manas witing walanis ram man temnikat yaka, witing walanis man temnikat yaka, witing yaklawi mayuyulwe, aka balale daw hawatuloke, aka balale Jesus Christ ka pagawasake, aka balale Jesus Christ ram yam ni talalawasake, yang ni ram Jesus Christ yam ni talayang, itikulni ni nakuduwe yuyulwe, kung na imiki maaki balaka warni katke, papang kainin ni Jesus Christ kainin ni ulis na palnisakke bang, traital riditak de, an Jesus Christ kainin ni tani ya katya kamayang walnat nene, katwiting kayo warang kite yulwe, muhibane ya katama pasbane ya kalimba, kompesar makite, tumabane ya kawiting ko yul makite, an kalas mamakko ya kalimba bah makite, kalas mamakko limba bahta, kompesar makite, mantu masel, ram yam niyam naman ya ka, dut niyam naman ya ka, witing muhuni ka ule, mark sane, mark pihne, mark pauni karambik, bayak wasa karang kite, katwiting muhuni ka ule, ay sa yulul na sakya katya, kiwi komplir warang kite, daw kakawarni katya ka, Jesus Christ mayulwe, witing yakla mayulwasak ke, temas mana tasak yang ite aka warni katyaka temas mana teng temya ka parahwi kiwe temya ka bupuksawi ki wasakke dog aga warni katyaka kulta dakano temni bala kaywi parahwasakke dog warliang ko kulta man kat traitala sirih ni palle aywa limba bahta yang ko mamat yulta yang ko aywa waw matemni kat yang lawi prilane ka makikite kona yang ko aywa waw ta sadata nay ko wititik du ko hitimakat lus dis na wa makite kuna ka warni ke ite Jesus Christ may wawasak ke, yang aki minit ya ka wauta sakyang, yang aki minit ya ka lalah bikwanta wasengke, yang aki minit ya ka kul bikwanta wasengkite, yang aki kalay naitahke ya ka wauta sakyang, ya ka wakwalakis balamana kulta ya ka kumana wauta ya, aunque sauna kat ya ka muhidot ni matalawarang, sauna kat ya ka muhiyak yaklawe manle, Jesus Christ ko pagawas sa man maatarang, mon sau muhiniyak yaklaw dayo man ko maatarang, malepirit ko pagawas sa man maatarang, an sau muhinak yaklaw dayo mayulwarang, manle panas, tingni ko pag ya ka malebas niya ka man ki maatarang an mo hini yaklaw day maatarang man layang nako pakalawas man ka Allah wa maatarang kau na witing yaklaw yulwe papang maimima itang mabalna an pamil maya balul maru mo idadana karangbe kau na yang leh mau doktik kite yulwe daw sakara yaka itang asya ka wala ni saballa ulpo widwe ampo iting lawani ko masan ki widatem negat mahkapu widwe sabatwa kapot yang semsat mana dotik lawaki dinit kumana gikite daw kakawarni katya ka Jesus Christ witing yaklaw may wawakalay dala asbek witing yak may kobran wasake witing dia silin sa ni binasbek witing yaklawe ay tayatan o may atasake sinot witing yaklawe may yulwasak kale diram dini yaka may yulwasak ke doga ka warni katya ka manawaw tayang Jesus Christ sayang niko ampus witin sol niya ka ay tatanama pa ampus sol niya ka witing kulata na mapa sol manabane ka ampus ay witing ko entregar tanama pa witin na sol ni nabane muh sol ni nabane wawahman muh bararat muh binina ka pag yakaka warni katya ka Jesus Christ mana wawasak ke an witing yaklawi lalah ko wawasak ke sinoki witing ani minit witing krus dos prini ko dawa kutuh na kapot witing biksem sat ana ay tahki ka witing wawasak ke an waramani katya galak tatal matem nikat
Jesus Christ ani yaka nuh ni palnikite doga ka warni katyaka witing may wawasake diram dini ka lehtatala diram dini ka lehtatal matem ne katnutak make andiram dini ka lehtatal matem na timi mako bigdala ni dakamake andiram dini ka lehtatal matem net wahay mako kirum ta sawamake andiram dini lehtatal matem ne kat imi mako vek yulti hini yulta sawamake kat diram dini ka nutak taman yakawak aka warni katyaka papa Jesus Christ yulni may yulwasak kale yemni palnike lehtaduta man kat witing ko aka warni katyaka sol malana at nama an witing yaklawe mawawasakke mawaw tayang iti ay sa warbane ka tama tayang iti ay sa warbane ka man ko tama tike waing iti kona witin yaklawe yulwe yang man na kumanawaw tingat as ko pagwiri talawa yatiliting manasahni kite kona Jesus Christ aka warni katyaka puertas ko yaklaw na wit kite pani mukta ko yaklaw na wit yaka tingni law na wit kite makayal masyakiwak witing ko bulos na at niya kayulne aka warni katyaka Jesus Christ yulne aka dakadi dako pagyaka kuldi dakade witing kay nini ulisne saunilani yam nini uliswe trumpet po nini uliswa yakawak aka warni katyaka nitpal ni kapatke witing tani walna at nini yaka. Muy buenas tardes, es un gusto poderles saludar el día de hoy. Ang tingki maiting aka warni katyaka man na kumana parastayang. Está con ustedes su servidor, el pastor Juan Solano. Anaka warni katyaka Jesus Christ waliak na wala ni sa siyaka iyang witingay ni Juan Solano. Quiero compartir una porción de la palabra del Señor. Aka warni ko pagyaka ampo kapag Jesus Christ yulni aka yulnat ni mana yulni ni wantiyang ite. Primera a Timoteo capítulo 2, Timoteo 2 ko may yulwe. el versículo 3 y 4. 3-4 ko. La palabra dice, An yulni balne kapot yulwe. porque esto es bueno An rampal ni kakadiyas yam ni y ke. agradable delante de Dios, An rampal ni ke papang mo ni ko bigdiyam ni dini ke. nuestro Salvador, An rampal ni witing prima yak na yaka. el cual quiere que todos los hombres An rampal ni ke ahal bal na luhiya ka. sean salvos Rampal ni prila ni donat y nini. vengan al conocimiento An rampal ni ke papang tani ko aynat nini. de la verdad. Diram dini yaka. Este versículo me encanta muchísimo Aka yulni aka ubawan talay yulni mana yulten. porque expresa el deseo de Dios, An rampal ni kite papang yulni aka yulnat nini. expresa la voluntad de Dios para con nosotros los seres humanos. An rampal ni kite muhibal na pas nini aka papang yulni yulnat nini. Dice que Dios quiere An papang yawan ke que todos sean salvos, an muhiluya ka prila ni donat nini. que todos los hombres de la tierra sean salvos An saw muhinibal na ka ahalan yelya ka prila ni donat nini. y que vengan al conocimiento de la verdad. Rampal ni papang sins nila ni kaywi donat nini na. Ese deseo de Dios tan profundo An papang kulli niya ka tuhni ko sakya ka. de que todos sean salvos, An muhibal na luya ka prila ni donat nini. Dios no hace acepción de personas. An papang yaklawe muyas ko bek walwi yakwi talawa sake. Él quiere que los europeos sean salvos. An way sa muhini tawanuk nunuh ni ko pag Europeo muhinibal na ya ka prila ni donat nini. Él quiere que los asiáticos, los del continente de Asia, sean salvos. An pais nunuh ni ko pag Asiatiko ko pagbal na ya ka prila ni donat nini. Él quiere que los de África sean salvos. Afrika muhinibal na ya ka bek prila ni donat nini. Los de América Latina sean salvos. Amerika ko pag muhinibal na ya ka bek prila ni donat nini want ke. Estados Unidos sea salvo. Estados Unidos ko pag muhinibal na ya ka bek prila ni donat nini want ke. Que Nicaragua sea salvo. An Nicaragua ka uli ya ka prila ni donat nini. Pero no solamente Nicaragua de los habla hispana, Ana ka muhinibal na Nicaragua muhinibal na walay bigawasa sino ka paisuk ko pag pana ko baluluya ka tan ka donat nini. Dios quiere que todas las etnias An pa pangyaklawiwan ke muhiluhiya ka nutak nat nini. sean salvas. Rampal ni prila ni donat nini. Mayagnas, An mayang nabal na, Misquitos, wayahabal na, Caribes an karibe muhinibal na, y todas las tribus de Nicaragua an rampal ni akat tawan ni akat Nicaragua pasat luis sakya ka. sean salvas. Rampal ni prila ni donat nini. Y es por eso que el amor de Dios es tan grande An yakawak papang dalan ni nila ni nuh ni yakawak. que envió a su Hijo Jesucristo Rampal ni biting wala ni swaliak na yaka disas Christ na yaka. a morir en la cruz del Calvario Rampal ni dos prih ni ko daw na yaka. para que por medio de su muerte An rampal ni daw na ulik.
y de su sangre An witing ano to na. nosotros tuviésemos perdón de pecados. Rampal niya ka ulik may kapadin mun wilan kalanat nene. La Biblia dice An Bible yak lawiyulwe. que sin derramamiento de sangre An witing ano to wasarangkat. no hay remisión de pecados. Rampal niya kamayang mapanis kidawak diswa sa kitirang. Teníamos que presentar un sacrificio de sangre An mayang ya kawiting ani minit lawlanin ni sakrang. para ser perdonados nuestros pecados. Rampal ni mayang mapanis ka kapadin may munat ninil ne. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, An Jesus Christ ya ka rampal ni witing walyak narang. Él presentó el sacrificio perfecto, Rampal ni rang witing dos prini ko kiyo na tem ne diram din ni lawlanarang. sin haber pecado. An panisas ko big bukwasa. Él llevó nuestros pecados Rampal ni mayang mapanis ke duwe kiyo na. y ofreció su vida, Andrea kat ya kawiting isol ni alis kaya kawiting romana. su propia sangre, An witing ani bigutoh na. para que fueran borrados nuestros pecados. Rampal ni mayang mapanis kaya katapnat ni niyol ne. Ahora nos toca a nosotros Anak kabar ni kapag mayang ko may walwaya ka. poner de nuestra parte. Mayang mapar kita kawiting ko anat nene. Número 1, Andi asya ka. necesitamos creer en Jesucristo An rampal ni kite mo ibane ka disas kres ko kulwiyak nat nene. y en su sacrificio, An witing pramas niyam na dini ka. recibirlo como nuestro Señor y Salvador. An rampal ni kite witing making kikapat mabas kikapat may walyak na ka. En segundo lugar, An tato na dini ka. necesitamos arrepentirnos. An rampal ni kite mo ibane ka sol ni nalanat ni nina. El arrepentimiento es el reconocimiento de nuestros pecados An rampal ni ke mo ibane ka witing panis ni yol ni sol ni lanin ni nitpal ni ke. y tener un deseo de ser cambiados o transformados. An rampal ni ke mo ibane ka rampal ni kalwirih na at nene. El arrepentimiento quiere decir An mo ibane ka ampo kapag sol ni lanat ni niya. venir delante de Dios An pa pangkalirin ko kay nat nene. mediante la fe An witing kasak ni kul nakarat. y confesar An tinipas ko yul bawarang ke. que reconocemos nuestros pecados An rampal ni witing kulwi da ka warang ke panis ni duwahya ka. y que necesitamos el perdón de nuestros pecados An rampal ni ke papang mo ni ko kiwi mayang kompesar nat nene. y que tomamos la decisión An manya ka kulta da ka makat. de tener un cambio verdadero. An rampal ni ke diram dini ka prila nas duway nat nene. La palabra salvación An witing yul ni ko yulway ka prido nat nene. significa An rampal ni. una transformación milagrosa An espiritual. rampal ni ki muhibane kampo kapag wirihwe prilani dunat ni ka. Cuando yo me arrepiento de corazón Ibiyang ya kasol ki ulana yang kat. y pido perdón a Dios, An rampal ni papang ko padin yul tayang. Dios me perdona An papang yakloy padin yamon we. y cambia mi vida An rampal ni yang muhkikat ya ka de, wirihna. de una forma milagrosa. Rampal ni witing ulit ya wirihna ke. La salvación es un cambio de vida. An rampal ni muhibane ka way sa sol ni lawi da ka trampal ni ka sato kas kalkulwaran. No es solamente tener una religión, An rampal ni muhibane ka kulwarang yang ya ka religion asyang itigyulwaran. porque la salvación es una relación con Dios. Rampal ni alya kayal ya ka sol ni lawi da tem ni kat ya ka papang karakiwi kawi da pal ni ke. Es darle lugar a Dios en nuestro corazón An san sa skalata sol maya ka ampo kapag witing karagyul baunat nene. y que el Espíritu Santo An piritole kiraya ka. venga a morar An kaywi man sol magukanat en nene. nuestra vida. An mayang mapas king yakat. El apóstol Pablo dijo, Apostol Pablo yul narang. ya no vivo yo, An yang likawaseng ke. mas Cristo vive en mí. An rampal ni Jesus Christ ya kayang karaksak kete. Esto significa entonces Anaka dina ka diram dini ke. que ya mis decisiones, An rampal ni yang kultik da kana yang. mis pensamientos An yang sol ke ais ka. y mis acciones An yam ni kibal nakaw. tienen que estar bajo la guianza An rampal ni kiwiting yaklo yado wiwatu arang. del Espíritu Santo. Piritoli kiraya ka. Por otra parte, el pasaje que leímos An diyo kaya kawan yulok ko yul didayakat. dice que todos los hombres sean salvos, An rampal ni kete ahal bal na luhya ka prilane donat nene. pero también que vengan al conocimiento de la verdad. An rampal ni ka diram dini ka talwinutak nat nene na. Dios está interesado en todas las lenguas, naciones, tribus de las An naciones. rampal ni kiti papang ya kakawar ni kat ya ka uba pal ni kulwi da kawite muhibane ya ka kaywi prilane donat nene na.
Y Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad An papang iklawi yulwe muhibal na ikaluhi ka ay wiprilani donat nini. a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Andran big Bible yulol na sakya ko pang ikatalwinutak nat nini. Y es por eso que necesitamos que usted escuche en su propia idioma, en su propia lengua, la palabra del Señor. An yeka wa ko yulwa sakya man yul mabaw na ka anu ka o makarangam pa o makarmi kono witing yul na yul taman tenetan makaduwite. Porque Dios quiere que vengas al conocimiento de la verdad, An papang iklawi diram dini kalya ka kay winutak nat nini yul ne. leyendo la palabra, Andran pali Bible yul wital nat nini. escuchando la palabra de Andran Dios, pali witing yul ne kadakanat nini. creyendo la palabra del Andran pali Señor, witing ko kulnat nama. obedeciendo la palabra del Señor. Witing ay sa yulul na sakya katya kalay widunat nini papang ko. Y ese es el deseo de Dios. Anje ka kiti papang iklawi rampal ni kiti want dini. Ahora te pregunto, Anak ka warnimada kayang. ¿cuál será tu deseo? Andra ay sa dini ka want man. Quizás no sabe lo que significa el infierno, An man talme no sa man pa kuhuya ka ay sa signifikan waya ka. pero Dios no quiere que nadie se pierda, Kau na papang iklawi muhas big diswakwanta wasake. porque hay mucho dolor y sufrimiento Anu badala ni nuh ne katihini ne kasakya ka. para los que se pierden. Anu muhas ya kasol ne ka kuhko kiwidatem ni ka. Dios ha preparado un cielo nuevo An papang iklawi tay det maya ko ya kariritak na sakke. y una tierra nueva. An sawi sa masyam na sakke. Jesucristo dijo, An disas Christ yul na. en la casa de mi Padre An yang uki kau. muchas moradas Dia hay. yam ni dine kaduta sakyang ite. Ese es el deseo de Dios. An yeka kiti yang kau pagkaywaya ka. Yo quiero Anak ka warni want yang que ite. pienses en esta palabra Ka warni ko pagyul na y kakulta que na ka. tu deseo An man kul na ma. sea salvar tu vida, Rampal ni sol maya ka papang ko ata. tu alma, An kul na ma. tu familia, An man muhi mapasyakat. tu comunidad An man tawan mapasyakat. y vayas a reposar An yawa awa. a las moradas que Dios te ha preparado. Rampal ne papang yaklawiriditak na sakpani ka. Arrepiéntate de todo corazón, An sol maya kalata. pida perdón a Dios An papang makopadin wauta. y obedezca la palabra An diram dini ka laita taladuta. y que el Señor te bendiga. An papang hayang ni ko bless mamon we.